Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. рӯзи дуюм аст ки масоили вобаста ба наҷоти баҳри Арал дар Душанбе мавриди таҳлилу баррасии коршиносони сатҳи байналмилалӣ қарор дорад. бо қарори раёсати бунёди байналмилалии наҷоти баҳри Арал дар шаҳри Душанбе, конфронси омодагии Осиёи Марказӣ ба нуҳумин форуми умумиҷаҳонии об, амнияти об барои сулҳ ва рушд баргузор гардид. дар кори ин ҳамоиши байналмилалӣ муовини сарвазири мамлакат Усмоналӣ Усмонзода ва мутахассисони соҳа аз мамолики мухталифи дунё ширкат варзиданд. тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо. ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии Кумитаи иҷроияи Фонди байналмилалии наҷоти Арал бо иштироки муовини сарвазири мамлакат Усмоналӣ Усмонзода ва шарикони рушд рӯзи дуюм аст ки идома дорад ва дар кори ҷаласа намояндагони сохторҳои дахлдори давлатҳои мухталиф ширкат намуда вобаста ба мавзӯи мазкур пешниҳодҳои худро матраҳ месозанд. форуми нуҳуми ҷаҳонии об дар мавзӯи амнияти об барои сулҳ ва рушд платформаи муҳим буда метавонад ба ҳалли ин мушкилоти глобалӣ заминаи мусоидро фароҳам орад. таъкид гардид ки форум иштирокчиёни ҳама сатҳҳо ва соҳаҳо аз ҷумла созмонҳои илмӣ ва таълимӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва бахши хусусиро муттаҳид намуда пеш аз ҳама ба чор ҳадафи асосӣ хизмат мекунад: баланд бардоштани обрӯи об дар рӯзномаи сиёсӣ, сам гузоштан ба амиқтар кардани мубоҳисаҳо оид ба ҳалли мушкилоти байналмилалии об дар асри 21, таҳияи пешниҳодҳои мушаххас ва ҷалби таваҷҷӯҳи ҳама ба аҳамияти онҳо, эҷоди ӯҳдадории сиёсӣ. бино ба маълумоти коршиносон бо такя ба форумҳои қаблии ҷаҳонии об, тадбири имрӯза ҳадафи катализатсия кардани амалҳо барои расидан ба ҳадафҳои обро дорад, ки дар барномаи рушди устувор барои давраи то соли 2030 мавҷуданд. тазаккур дода шуд ки конфронс инчунин ба муҳимтарин масъалаҳои минтақаи Осиёи Марказӣ ва таҳкими ҳамкорӣ ва шарикии минтақавӣ дар ҳама сатҳҳо барои мусоидат дар татбиқи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 мусоидат хоҳад кард. дар доираи конфронс 6 ҷаласаи мавзӯӣ гузаронида шуда, ҳама ҷаласаҳо дар заминаи расидан ба ҳадафҳои рушди устувор баррасӣ карда мешаванд. қобили зикр аст ки форуми нуҳуми ҷаҳонии об дар мавзӯи амнияти об барои сулҳ ва рушд аз 21 то 26 марти соли 2022 дар шаҳри Даккари ҷумҳурии Сенегал баргузор мешавад. ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ҳамчун ҷараёни сиёсиву ҷамъиятӣ нуфузи худро дар ҷомеаи Тоҷикистон тадриҷан афзун мекунад. коршиносон раванди тадриҷии бунёдкориҳое ки дар 30 соли соҳибистиқлолӣ шакл гирифтанд ба фаъолияти ҳамин ҳизб рабт медиҳанд. кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Қатлон аз фаъолияти 9 моҳаи худ натиҷагирӣ намуд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши навбатии мо. дар шаҳри Бохтар бо иштироки раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Қатлон Миралиён Қиёмиддин Абдусалимзода, раисони кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон аз 25 шаҳру навоҳии вилояти Қатлон аз фаъолияти 9 моҳаи худ натиҷагирӣ намуданд. нахуст ҳисоботи муовини раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Қатлон оид ба ҷамъбасти натиҷаҳои фаъолият дар 9 моҳи соли ҷорӣ ва нақшаҳо барои 3 моҳаи минбаъда шунида шуд. зикр рафт ки кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Қатлон дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, раиси муаззами ҳизб муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва кумитаи иҷроияи марказӣ фаъолияти хешро ба роҳ монда тавонист ки бо роҳнамоии аъзоёни фаъоли ҳизб дар анҷоми корҳои ободониву созандагӣ, баргузории суҳбату вохӯриҳо, озмуну аксияҳо, чорабиниҳои варзишӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардад. ба роҳ мондани рейтинги ҳизбӣ низ бо мақсади муайян ва ҳавасманд намудани пешсафони кумитаҳои иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Қатлон унвон шуда дар амалисозии ҳадафҳои ҳизбӣ нақши созгоре дорад. илова гардид ки рейтинги ҳизбӣ ҳамчун механизми муосири ҳавасмандгардонӣ дар таҳкими муносибатҳои идоракунӣ аз моҳи апрели соли 2020 инҷониб дар таҷрибаи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Қатлон ҷорӣ гашта аллакай маҳсули хоси худро ба бор овардааст. ин навбат зимни корҳои таҳлилии рейтинги ҳизбӣ, шароитҳои ҷойгиршавии географӣ ва иқтидорҳои амалии шаҳру ноҳияҳо бо тартиби муқаррар кардани коэффисиенти имтиёзнок ба назар гирифта шуданд ки адолатнокии баҳогузориро зиёд намуд. ҳамин тариқ дар 9 моҳи соли 2021 тибқи рейтинг дар 3 зинаи ифтихорӣ ҷои аввалро ноҳияи Фархор ишғол намуда соҳиби ҷоми сайёр гардид. зинаи дуюмро ноҳияи Балҷувон ва ҷои сеюмро ноҳияи шаҳри Туз ба даст оварда барои нишондиҳандаҳои назарраси меҳнатӣ бо дипломи кумитаи иҷроияи вилоятӣ сарфароз гардонида шуданд.
خب سبب اساسی غالب 9 ماه گشتن کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک در نوبه پرخور این پیش از همه صداقت همه کارمندان کمیته اجرایی با حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان است. دوم ما یک دسته بسیار فعال کارمندان را جلب کرده ایم که همه فعالانه از پی کار میشوند. کارهای ما در اساس نقشه صورت میگیرند. نقشه کاری هر روزه را طرحریزی میکنیم و سحر دیگر نتیجه گیری میکنیم و هر هفته در جامعه‌های نظارتی هفته‌ای نزد رئیس کمیته اجرایی پروتکل جامعه نظارتی هفته‌ای نزد رئیس ولایت موارد بررسی قرار داده. در زمینه دستورهای این پروتکل با کارمندان خود دستور و سپارش می‌دهیم. میتوان گفت که جامی سیار تشبث نوبتی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت خاتلون محسوب یافته برای روحبالان نمودن کارمندان حزب تأسیس داده شده است. همینطور مسائلی که به مجلس پیشنهاد شده بودند مورد بررسی قرار گرفته تدبیرهای دخلدار قبول کرده شد. با سردی گرویدن وضع هوا از آن شهادت می‌دهد که سردی‌های زمستان نزدیک می‌شود. وابسته به این در شهر و ناحیه‌ها و وزارت و اداره‌های جمهوری کارهای آمادگی به این موسم طولانی جانب می‌گردد. مسئولان جمعیت سهامی کشوده انگشت کمرو تصمیم گرفتند که مقدار هرچی بیشتر انگشت را در ذخیره‌گاه‌های پایانی کوه جمع‌آوری نمایند تا اینکه هنگام باریدن برف و بسته شدن راه‌های کوهی کانی انگشت مردم به این نوع سوزشواری دسترسی داشته باشند. فضل‌الدین محبکов در همین باره گزارش می‌دهد. جمعیت سهامی کشوده انگشت کمرو از کارخانه‌های مهمی وادی رشت به حساب رفته فعالیت آن با تامینات اهالی با انگشت خوش‌صفت روانه کرده شده است. تمام کارخانه و تشکیلات و اهالی ناحیه وادی رشت در فصل سرما توسط کارخانه مذکور همه ساله با انگشت تامین کرده می‌شوند. این روزها تمام تکنیک‌های پراقتدار به ذخیره انگشت سفربر کرده شده عین زمان کار در این سمت با مرام ادامه دارد. با مقصد ذخیره مقدار ضروری انگشت توسط تکنیک‌های کارخانه تا امروز در کان کمرو زیاد از 23000 تن انگشت جمع‌آوری شده است. برای تامینات اهالی نواحی وادی امروزها از طرف کارخانه مذکور کار در دو بست به راه مانده شده است. کان انگشت کمرو در بلندی بیش از 4500 متر در دره کمرو واقع بوده. طبق نقشه باید امسال به مقدار بیش از 60000 تن انگشت ذخیره کرده شده برای اهالی پیشکش گردد. همان روز با ماشین‌های پربار تا 400 تن انگشت به خیرمنجو انتقال داده می شود که بعد بسته شدن راه کان و با آمدن برف اول مردم از این موضع انگشت خریداری خواهند کرد. امسال استخراج انگشت را کارگران جمعیت سهامی کشوده انگشت کمرو از 26 آگوست شروع کردند. نقشه امسال کارخانه طبق نقشه دورنمای وزارت صنعت و تکنولوژی نو جمهوری تاجیکستان 61000 تن را در بر میگیرد. تا امروز کارخانه زیاده از 23000 تن انگشت استخراج کرده تا کرمانشاه کشانده آوردند. جمعیت سهامی کشوده انگشت کمرو در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سر وقت آمدن ساحه اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمربخش در دوره تیرماه و زمستان سالهای 2021-2022 با مؤسسه‌های بودجه‌ای ناحیه وادی رشت شرطنامه بسته طبق طلبات اهالی و مؤسسه‌ها مقدار ضروری انگشت وارد می‌نماید. جمعیت سهامی کشوده انگشت کمرو در آینده نقشه دارد در پرتای هدف‌های پیشروی معظم ملت محترم امام رحمان صنعت کنونی با سرعت کشور استحصال انگشت را زیاد نموده کارخانه‌های صنعتی مؤسسه‌های بودجه‌ای و اهالی را با انگشت خصوصیت تامین نماید. تدبیرهای پیش بینی شده امکان می‌دهد که ساکنین ناحیه وادی و تشکیلات و مؤسسه‌ها زمستان در پیش ایستاده را با شرایط مساعد کار و زیست به مشکلی گذرانند. در زمان استقلال عید مهرگان برابر دیگر مراسم و سنت‌های ملی ما عمر دوباره پیدا کرده. تجلیل هر ساله آن با حکم عنعنه درآمد و در ردیف جشن‌های ملیمان با قانونگذاری مملکت وارد گردید. مویه افتخار هر یک ماست که با شرافت صاحب استقلال عنعنه و سنت‌ها و جشن‌های ملی مردم کهن بنیاد ما احیا گردیده ارزش‌گذاری با آنها سال به سال بیشتر می‌شود. چند روز است که کشاورزان مملکت در شهر و ناحیه‌های گوناگون عید مهرگان را با شکوه و شهامت خاصه تجلیل نمودند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگاران ما از ولایت سوخت.
صبح دیروز در میدان نزد تئاتر مسحکه موسیقی به نام کمال خوجندی با اشتراک رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده و رئیس شهر خوجند فردوس شریفزاده ایدی مهرگان با شکوه تازه تجلیل گردید. در جشنگاه دهقانان ولایت از نوهای کشاورزی دسترنج خود محصولات تازه کشاورزی از قبیل نوهای گوناگون زراعت، سبزیجات و میوه‌جات با نرخ‌های دسترس پیشنهاد ساکنان نمودند. رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده کشاورزان و ساکنان شهر خوجند را با عید مهرگان تبریک و مبارکباد نموده از جمله تاکید داشت که عید مهرگان همه سال در سراسر جمهوری تجلیل گردیده مثل جشن‌های تاریخی نوروز، سده و غیرها از قدیمترین عیدهای ملی مردم آریان نژاد محسوب می‌شود. چنانکه که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تاکید نمودند، مهرگان رمز تیرماه زرنیسار و ایام جمع‌آوری حاصل بارق جبین کاشته مرد دهقان میباشد. مهرگان جشن تیرماهی سال به شمار رفته گذشتگان ما آن را همچون رمز شکرگزاری از نعمت‌های طبیعت و زحمت کشاورزان تجلیل می‌کردند و به این وسیله پیوند انسان به طبیعت ارج می‌گذاشتند. به این معنی مهرگان برابر انکشاف زراعتکاری و جاری گردیدن تقویم دهقانی پیدا شده، بنابراین جشن حاصلات و کشاورزان به شمار می رود. یعنی نیاگان ما در ایام بهار با نیت نیک و با امید حاصل فراوان به کارهای کشاورزی و باغداری آغاز کرده در فصل تیرماه مسئول زحمت خود را جمع‌آوری می‌کردند. بعد جمع‌آوری حاصل جشن می‌آراستند و با شادی و خرسندی یکدیگر را مبارکباد می‌نمودند. طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در دوره نمایش فستیوال امروز عید مهرگان، عید فستیوال نمایشی اصل برنج و شغل برگزار گردیده است که همه شهر و ناحیه‌های ولایت از جمله خواجگی جنگلی دولت ولایت، اساسیاسیون زنبورپرانی ولایت، 14 شهر و ناحیه‌های ولایت اینچنین صاحبکاران در فستیوال نمایش اینچنین فروش محصولات‌های کشاورزی با یک سطح بلند آمادگی دیده امروز همین چهاربینی مذکور برگزار گردید. من عید شغلی دیدی استاده در ولایت نزدیک در میدان 10,000 گکتار در همین شکل خوشگداری کشتی شالی گذاران شده است. امید است که از این میدان شالیدارها حاصلناکی بلند گرفته برای جا شدن حجم استحصال شالی که امروز آش پلاو یکی از تمام‌های ملی تاجیکستان است. ما کشاورزان مردم را با برنج تامین می‌کنیم. تاکید شد که امروز به استقبال جشن مهرگان کشاورزان ما از جمله پختکاران، باغ و تاکپروران و چارواداران با غیرت دوچند زحمت کشیده در تامین امنیت آذوقه‌واری و پیشرفت اقتصادیات مملکت سهمی بسیار ارزشمند گذاشته ایستادند. نتیجه همین زحمت صافدلانه آنهاست که حجم استحصال محصولات کشاورزی سال به سال زیاد شده، صدها تن میوه و سبزیجات و میوه خشکی از لحاظ اکولوژی تازه تاجیکستان به کشورهای خارجی صادرات شده ایستاده است. ضمناً باید گفت که مهرگان نه تنها جشن فراوانی دسترنج کشاورزان و باغداران و فیض و برکت خاندان مردم است، بلکه رمز عنصرهای نیک معنوی و فرهنگی نیز به شمار می رود. رئیس ولایت از راسته دهقانان بازدید نموده به مسئولین دخلدار دستور و سپارش‌ها دادند که از جهت فراوانی محصولات یارمارکه، فروش محصولات کشاورزی تدبیرهای فوری اندیشند. пӯшидан est ки соласол яке аз ҳадафҳои стратегии давлату ҳукумати ҷумҳурӣ, яъне таъмини амнияти озуқавории кишвар дар амал татбиқ гардида нисбат ба солҳои қаблӣ дар бозорҳои ватанӣ арзонию фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ мушоҳида карда мешавад. дар ин раванд барзгарони шаҳри Исфара низ саҳми калоне гузошта имрӯз аз маҳсули дасти эшон сокинон баҳраваранд. кооперативи истеҳсолии кишоварзони навгилем аз зумраи хоҷагиҳои серсоҳаи ин шаҳри саноатӣ буда айни ҳол аҳли заҳмати он ба ҷамъоварии ғалладонагиҳо машғуланд. идомаи мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамон. кооперативи истеҳсолии кишоварзони навгилеми шаҳри Исфара ҷиҳати саҳмгузорӣ дар таъмини истиқлолияти озуқавории мамлакат бо афзун намудани нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ тавассути истифодаи самараноки ҳар ваҷаб қитъаи замин ва корбасти сарфакоронаи об ҷаҳду талоши пурмаҳсул доранд ва мехоҳанд саҳми худро дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат гузоранд. яке аз самтҳои асосии фаъолияти ҷомеаи меҳнатии мазкур ба бахши тухми парварӣ нигаронида шудааст ва ба имрӯз дар инҷо дар майдони беш аз 150 гектар тухмии гандуми навъи старшина ва московский 56 парвариш карда мешавад. старшина дар муқобили касаливу ҳашарот устувор буда ҳосилнокии фаровон дорад. ҳар сол барои рӯёндани ҳосили гандуми тухмӣ кӯшиш ба харҷ дода мешавад ва
соли гузашта низ мо кӯшиш кардем нави московский 56-ро оварда киш намудем ва ҳосили хуб низ гирифтем. чанд сол боз дар хоҷагӣ истеҳсоли гандуми нави старшина ба роҳ монда шудагӣ буд. мо кӯшиш кардем бо роҳҳои селексионӣ барои беҳтар кардани нав корҳои заруриро анҷом дода, агротехникаи хубро ба роҳ монда, истеҳсоли ғаллаи нави старшинаро ба роҳ монда ҳар сол зиёда аз 200 тонна ба тамоми хоҷагиҳои кишоварзии ҷумҳурӣ фурӯш кардем ва инчунин дар соли гузашта чӣ хеле ки қайд кардам, мо аз федератсияи Русия гандуми нави московский 56 оварда киш кардем ки ҳосили баъзе қитъаҳо то 60-70 центнера расид. ҳар сол мо кӯшиш мекунем ҳамаи заминҳое ки ғалла киш карда мешавад, ғаллаи тухмӣ киш карда мешавад, дар қайди бозрасии давлати тухмӣ ба қайд мегирем. соли гузашта аз кооперативи тиҷоратии кишоварзони навгилем хоҷагиҳои гандумпарварии мамлакат беш аз 200 тонна ин навъҳои тухмиро харидорӣ намуданд. имсол ҳам зиёда аз 200 тонна тухмии хушсифат омода намуданд ва аллакай харидорон миқдори зиёди гандуми тухмиро харидорӣ намуданд. барои тайёр намудани тухмӣ дар хоҷагӣ тамоми қоидаҳои нигаҳдорӣ ва ҷобаҷо намудани онро хуб ба роҳ монданд. баъдан тухмиро ба харидорон пешниҳод намоянд. ҳоло дар хоҷагӣ зиёда аз 100 гектар гандуми нави старшина ва московский 56-ро киш намуданд ва ҳоло кишти гандум идома дорад ва дар рӯзҳои наздик онро ба охир мерасонанд. мутахассисони хоҷагӣ мегӯянд ки кишти тирамоҳӣ бояд аз 20 сентябр то 20 октябр давом кунад ва дар баъзе минтақаҳо мумкин тағйир ёбад. имрӯзҳо деҳқонон ба ҷамъоварии ҳосили дигар зироатҳо дар боғот бо ҷамъоварии ҳосили себ, картошка, пиёз ва ғайраҳо машғуланд. ҳамзамон ҳосили хуб рӯёнида истоданд. мутахассисон итминони комил доранд ки агар соли гузашта дар хоҷагӣ аз ҳар гектар майдони парвариши помидор то 500 сентинери ҳосил ба даст оварда бошанд, имсол ин нишондиҳанда 600 сентинериро убур кардааст. чунин ҳосилнокӣ бошад, дар оянда метавонад ба фаъолияти мӯътадили корхонаҳои сершумори коркарди шаҳри Исфара, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва болоравии сатҳи зиндагии мардум мусоидат намояд. гузориши Наимҷон Юнусов, Собир Аюбов аз шаҳри Исфара барои барномаи иттилоотии Навид. дар ноҳияи лахш ҷамъоварии картошка идома дорад. бояд зикр намуд ки имсол дар доираи дастуру супоришҳои роҳбари давлат майдони кишти картошка дар ҷумҳурӣ аз ҷумла дар ноҳияи лахш ки аз минтақаҳои муҳими картошкапарварӣ ба ҳисоб меравад зиёд карда шуд. ба илова нигоҳубини дуруст ва саривақт анҷом додани тадбирҳои агротехникӣ имкон доданд ки ҳосили ин зироати серистеъмол имсол дар хоҷагиҳои ноҳия хуб шавад. гузориши Фазлиддин Муҳадбеков дар ин хусус. яке аз соҳаи даромаднокии аҳолӣ дар минтақаи Рашт, хусусан ноҳияи Лаш, соҳаи картошкапарварӣ буда, он ҳамчун манбаи даромаднокии аҳолӣ боиси баланд гардидани сатҳи нӯкаҳволии сокинон гардидааст. зикр кардан зарур аст ки дар ин ноҳияи кӯҳистон сол то сол картошкапарварӣ рушд меёбад. рафти ҷамъоварии ҳосили имсола нишон медиҳад ки заҳмати имсолаи кишоварзон натиҷаи дилхоҳ ба бор овардааст. имсол хоҷагидорон аз техникаҳои агролизинг ва меҳнати дастӣ истифода бурда баҳри беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили боранҷ ба дастомада заҳмат мекашанд. طبق دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در ناحیه لخش 3150 گکتار کشت کارتوشکا نقشه‌بندی کرده شده بود. آن با یک سربلندی نقشه کشت کارتوشکا را در همه شکل‌های خوجگیداری در 5368 گکتار کشت کرده شده است که عین زمان 1800 گکتار آن جمع‌آوری کرده شده است. 250 تا 300 سنتنری حاصلناکی آن به دست آورده شده است. ما در آینده نیت داریم که حاصل کارتوشکا را در سطح بلند جمع‌آوری کرده به تلف بازارهای جمهوری عزیزمان را با کارتوشکای تر و تازه تامین نماییم. ноҳияи Лаш аз минтақаҳои кӯсори кишвар буда, иқлими он барои парвариши картошка мусоид буда, ҳамасола деҳқонони ноҳия тавассути дастрас намудани тухмии хушсифат ва анҷом додани корҳои биотехникӣ ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд.
کشاورزان ناحیه در تامین امنیت عضوقواری کشور سهمی بیشتر میگیرند که این با فراوان شدن بازار داخلی از محصولات خود مساعدت مینماید. طبق دورнамо занбурпарварони ноҳияи восе имсол бояд 38 тонна асал истеҳсол менамоянд. вобаста ба рушди бесобиқаи ин соҳаи сердаромад таваҷҷӯҳи аҳолии ноҳия ҳам ба парвариши занбури асал зиёд шудааст. аз ин ҷост ки саҳми хоҷагидорони алоҳида дар истеҳсоли асал бештар шудааст. ҳамкори мо Хоҷа Назриф аз фаъолияти як оилаи занбурпарвар аз ноҳияи восе гузориш медиҳад. اینها زنبوری اصل می باشند. تیر ماه اکتبر پیش از بارشات باران و برف و سردی ها در این دوره کاری زنبور پروران بسیار است. در این روزها ساکنی دهه کدوچی جماعت دهاتی به نام میرزاعلی وایس ناحیه واسه حبیب الله نوروف که شغلش زنبور پروری می باشد با موسم تیرم‌ها و زمستانگذرانی زنبورها آمادگی خوب دیده است. قوطی ها را که زنبورها این دوره را اثر میگذرانند آماده می نماید. حبیب الله میگوید که اگر قوطی ها خوب پیچانیده شده باشند در داخل آن حرارت گرمی در فصل زمستان تا 45 درجه گرمی نگاه داشته می شود. برای حبیب الله همچون زنبور پرور امسال سال خوب آمد. نقص بود. سه حاصل گرفتیم امسال. نظر به سال گذشته امسال خوبتر بود. نقص بود امسال. پوری نه نقص بود. امسال هم خوب بود. بد نبود. بازی فقط یگانه رو که زنبور خش رو با خروکات تامینش میکنیم. زنبور خش رو گرم نگاه کرده. زنبور مقام میکنیم. با تو بهوره. خروکش تیاره. خروکش تیاره. خروکش نازه. خروکش موندگیم. اصلی بالا موندگیم. و با اینجا کم بیش خروکش میکنیم. و چیکارش میکنیم؟ محکمش میکنیم. در این ظرف‌ها اصل تازه طبیعی از لحاظ اکولوژی تازه و به سلامتی آدم فایده آور محصول مهنت امساله عمکی حبیب الله میباشند. اینجا نوع‌های اصلی طبیعی از گل و گیاهای موضع‌های خاولین و موضع‌های دهه کدوچی اصل شیرین و اصل طعمش تلخک میباشند. آینده مقصد دارم که این اشکایی که میبینیم همش نو کنم باید که مقصد اشکای نوی خوب اشکای خوب کنیم و زنبور با چیکارش کردن کنه با زنبور زیاد کردن کنه. زنبوری ما در اصل زنبوری محلیه، زنبوری خدمت، زنبوری پیشینه محلیه و این محلی رو میخوام که ما از آینده با زیاد ترکش کنیم. کم پیش مثال 50 اوله داریم، آینده میخوام که 80 90 اوله زنبورش کنیم. برای حبیب الله نوروف زنبور پروری این شغل میراث از پدرش مانده است. در نوبت خود حبیب الله این شغل را به فرزندانش میآموزاند. اهل اوله از حاصل امساله زنبور درآمد خوب گرفتند و مقصد دارند که این زمستان را پس سر نموده در آینده اوله زنبورها را زیاد نمایند. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. таҷлили ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатӣ дар ташкилоту муассисаҳои мамлакат идома дорад. аз ҷумла дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдулло Рудакӣ бахшида ба сисолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъомади идона баргузор гардид. чун анъанаи нек барои хизматҳои шоиста чанде аз омӯзгорони донишгоҳ бо мукофоту тӯҳфаҳо қадрдонӣ шуданд. бахшида ба 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдулло Рудакӣ ҳамоиш доир гардид ки дар он ҳайати омӯзгорону донишҷӯён иштирок намуданд. ректори донишгоҳ ҳозиронро бо ин санаи барои халқи тоҷик муқаддас табрик гуфта қайд намуд ки давоми 30 соли истиқлолият бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зери ғамхориҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ аз ҷумла соҳаи маориф рушд кард. дар ин давра сол ба сол музди меҳнати омӯзгорон баланд бардошта шуда садҳо муассисаҳои нави таълимӣ ва муассисаҳои олӣ сохта ба истифода дода шуданд. ҷавобан ба ин ғамхориҳо кормандони соҳаи маориф мутахассисони баландихтисосӣ ба бозори меҳнат рақобатпазирро тарбия намуда барои боз ҳам ободу зебо ва аз ҷиҳати иқтисодию иҷтимоӣ тараққӣ додани Тоҷикистони азиз саҳми арзанда гузоштанд. дигар баромадкунандагон низ оид ба дастовардҳо дар соҳаи илму маориф ҳарф гуфта баргузории озмунҳои ҷумҳуриявӣ, фуруғи субҳи доноӣ, илм, фуруғи маърифат ва дигар озмуну олимпиадаҳоро дар беҳтар гардидани сатҳи донишандӯзии наврасону ҷавонон ва ба китобхонӣ рӯ овардани онҳо тадбири саривақтӣ арзёбӣ карданд. дар ин ҳамоиш бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолати тантанавӣ 14 нафар омӯзгорон ки дар таълиму тарбияи донишҷӯён ва омода кардани
мутахассисони соҳа сам гузоштанд бо нишони аълочи маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. Инчунин ба 14 нафар омӯзгорони дигар ифтихорномаҳои вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон супорида шуд. раёсати донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдулло Рудакӣ низ як қатор омӯзгоронро бо ифтихорномаҳо қадрдонӣ намуд. дар идомаи ҳамоиш донишҷӯён дар васфи ватан модар ва омӯзгор шеърҳо қироат намуда барномаи мукаммали фарҳангиро пешниҳоди ҳозирон гардониданд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. дар доираи амалиёти байналмилалии паст кардани хавфи офатҳои табиӣ ҳайати шахсии ситод оид ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Хатлон чорабиниҳои иттилоотӣ ва амалиро рӯи кор оварданд. ҳамкоронамон дар ин хусус аз шаҳри Бохтар гузориш медиҳанд. дар асоси қарордоди Ассамблеяи генералии Созмони Милали Муттаҳид ҳам аз сола 13 октябр ҳамчун рӯзи байналмилалӣ оид ба паст кардани хавфи офатҳои табиӣ дониста мешавад. дар Тоҷикистон низ ҳамчун узви комилҳуқуқи ин созмони бо нуфузи ҷаҳонӣ ба шумор меравад, аз ин рӯз истиқбол карда мешавад. ба ин муносибат раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Хатлон бо андешидани як қатор нақшачорабиниҳо тадбирҳои амалиро рӯи кор оварданд. ба ин хотир дар саҳни Коғи Ватани шаҳри Бохтар намоиши техникаҳои махсуси наҷотдиҳӣ, дастгоҳу таҷҳизотҳои муосир оид ба пешгирӣ ва рафъи ҳодисаҳои фавқулода ташкил роҳандозӣ карда шуд. вақте ки мо мини полия медурем, як гурӯҳ иборат аз 4 нафар аст. сардори гурӯҳ баъд 3 нафари дигар ҳайати гурӯҳ. чихеле ки шумо дидесен либоси PPE фьюз бояд ҳамин чизоро дар танаш дошта бошад. каска мақсад либоси муҳофизатии асбоб бояд пеше ки дар мини полия дуромадан бояд аппарати хича коршоям ҳолат коршоям ва коршоямиша проверка кунад. тарзи проверка кардани асбоб ма хе проверка мекунем. сигнал мехапем ки асбоби мо дар ҳолати коршоям мини полияда вақте ки мо тарзи кор кардан ҳамин хе аппарат мақсад чизора тарзи кор кардан ҳамин асбоб на камтар аз 3 сантиметр бояд чӣ мекунем як ҷора 2 маротиб мебарем пеш о қафо сигнали чиша мо аҳамият наметем о точка сигнал мехапем сардори гурӯҳро хабар мекунем ки мо мисол ҳаминҷа мини полияи ана минаи зидди танкиё ки зидди пиёдагард ёфтагем. мақсад аз гузарондани чорабинӣ ин ҳам бошад бори дигар ба донишҷӯён хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ шинос намудани таҷҳизотҳое ки дар худи раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Хатлон фаъолият менамоянд кор менамоянд хоб шинос намудан аст ва ҳамзамон хоб дар асоси супоришу дастурҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва худи раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-полковник Назарзода Рустам таҷҳизоту техникаҳои нав ворид гардиданд ва барои имдоду наҷоти худи шаҳрвандони вилоят мебошад. дар ҳафти намоиш таъкид гардид ки дар аксар ҳолат риоя накардани қоидаҳои истифодабарии таҷҳизоти барқиву газӣ ва амсоли ин низ боис мегардад ки ҳолати фавқулода сар зада ба ҳаёти одамон таҳдид ва молу амволи онҳо зарар расонад. аз ҳамин рӯ бо мустаҳкам гаштани базаи моддиву техникии Кумитаи раёсати ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Хатлон фаъолияти кормандони ин ниҳод боз ҳам натиҷабахш гардида дар бартараф намудани ҳодисаҳои бештари ба вуқӯъ омада муваффақ гаштанд. он таҷҳизоте ки шумо дида истодем барои бартараф кардани ҳолати фавқулода вақте ки ду садамаи нақлиётӣ рух метиҳад аллакай ҷасад дар дур аст мо бояд ҷасадро бароварда кунем дар ин ҳолат халматр ин ба воситаи сӯзишворӣ аст сӯзишворӣ яъне бо ин мақсад махсус шлангҳо пайваст менамоед дар ин уқоб данкрат мақсад уқоб чӣ аст ҳамун парғае ки дар дуруи садамаи нақлиётӣ рух гирифта бояд мо садамаи нақлиётӣ ё ин ки ҷасад аз дур бароравем ҳатман ба воситаи уқоб данкрат яъне қайчӣ махсус анамин таҷҳизоти халматр ба ҳисоб меравад агар ин набошад ҳолати кори мо бениҳоят душвор мешавад. дар идомаи чорабинӣ миёни хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳр озмун таҳти унвони ҳолатҳои фавқулода доир карда шуд ки дар он рассомони соҳибистеъдод бо расмҳои зебои офаридаи худ миёни ҳам сабқат намуданд. ҳамзамон дар ҳафти баргузории ҳамоиш ки дар толори Коғи Ватан доир шуд аз фаъолияти 9 моҳаи ин соҳа натиҷагирӣ карда шуд. зимни баромади худ муовини сардори раёсат иброз доштанд ки соли равон як марҳилаи серташвише буд зеро чандин офатҳои табиӣ хусусан дар ҳудуди вилоят рух дода аммо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон
кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва раиси вилояти хатлон дар кӯтоҳтарин фурсат ба оилаҳои осебдида кӯмакҳои саривақтӣ расонида шуда дар маҳалҳои аз офат зиёндида чораҳои зарурӣ андешида шуд. ҳамчунин аз бемасъулиятии падару модарон муноқишаҳои оилавӣ ва дигар омилҳо дар давраи ҳисоботӣ 38 нафар шаҳрвандон дар об ғарқ шуданд ки қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта 23 ҳолат зиёд мебошад. дар хотима ғолибони озмун бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ гардиданд. фаъолияти муассисаҳои берун аз мактабе ки кӯдакону наврасонро ба машғулиятҳои гуногун фаро гирифта ҳунарҳои мухталиф меомӯзонад барои ташаккули маънавию зеҳнӣ ин қишри ояндасози ҷомеа аҳамияти бузург дорад. мактаби санъати бачагонаи ноҳияи шаҳри нав ки дар он чанд маҳфил амал мекунад имрӯзҳо садҳо кӯдакро ба ҳунаромӯзӣ ҷалб намудааст. ҳамкоронамон хуршед ҳалимов ва соҳибнур абдурасулов аз фаъолияти ин мактаби санъат гузориш медиҳанд. ҳокимҷон маҳмудов дар мактаби мусиқии бачагонаи ноҳияи шаҳри нав ба маҳфили доиранавозӣ аъзо буда аз зумраи шогирдони муваффақ ба ҳисоб меравад. вақтҳои холигии худ ба маҳфил омада шафати ҳамкасбон ва устодон истода ба омӯхтани нозикиҳои мусиқӣ машғул мебошад. ӯ имрӯз мустақилона навохтани доираро хуб аз худ карда сардори гурӯҳ мебошад. аз синни хурдиам ба доира шавқу завқи зиёд доштам ва аз соли 2016 дар мактаби санъати бачагонаи ноҳияи шаҳри нав ба шӯъбаи доира таҳсил мекунам. дар ин ҷо устоди ман иброҳимов ҳусейн ба ман нозикиҳои санъатро омӯхтанд ва ман аз онҳо беҳад миннатдорам ва дар оянда мехоҳам ба мисли устодам санъаткори беҳтарин шавам ва ба халқу ватани худ содиқона хизмат кунам. бояд гуфт ки дар ноҳияи шаҳри нав тӯли чанд сол аст ки бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва санъаткорони варзида мактаби мусиқии бачагона барои кӯдакону наврасон ташкил карда шудааст. ҳар замоне ки меҳмонони хориҷиву дохилӣ ба ноҳияи шаҳри нав ташриф меоранд барои қабули онҳо албатта як гурӯҳи санъаткорони шӯъбаи фарҳанг бо суруду таронахонӣ пешвоз мегиранд. дар баробари онҳо ҳунармандони ин маҳфил низ як базми доиранавозиро пешкаши меҳмонон мегардонанд. дар мактаб кӯдакону наврасон аз рӯи 10 ихтисос ҳунар меомӯзанд. аз ҷумла доиранавозӣ, дутор, актиёрӣ, рассомӣ, кулолгарӣ ва ғайраҳо ҳунар меомӯзанд. ҳамчунин онҳо дар чорабиниҳои фарҳангию фароғатии ноҳия фаъолона иштирок намуда ҳунари худро нишон медиҳанд. мо омӯзгорон ҳаракат мекунем ки ҳар яке онҳоро хуб тарбияву соҳибкасб намоем то ки онҳо дар оянда ба халқу ватани худ хизмат кунанд. ҳокимҷон маҳмудов мегӯяд ки ҳарчанд навохтану аз худкунии нозикиҳои доиранавозӣ душвор буд аллакай аз навохтани ин асбоб хуб мебарояд. мо хел устодо ҳаракат мекунем ки ман худи ман ҳамин хел тасаввур мекунам ҳаракат мекунам ки устод бояд ҳамин хел устоде бошад ки шогирд аз устод зур бошад. дар ҳолате ки устод агар шогирд аз устод зур набошад агар ҳамун устод бояд худаш устод ҳисоб накунад. барои он ки вақте ки омӯхти шогирд ки ба воя расиду ва санъати қулоҳои баланди санъат расид аз худи устод ки баланд шуд ана он вақт устод бояд худаш устод ҳис кунад ки ҳамун шогирд тарбия кардагӣ аст. мо ҳамеша кӯшиш мекунем дар ҳамин мактаби санъати бачагона ҳиссаи худро мегузорем ва ҳаракат мекунем ки тамоми нозикиҳои санъат ба онҳо омӯзонем. ба хотири ҳавасманд намудани аъзоёни маҳфил аз ҷониби шӯъбаи маориф ва бахши ҷавонон ва варзиши ноҳияи шаҳри нав ба таври доимӣ озмунҳо ташкил гардида ғолибон бо тӯҳфаҳои моливу пулӣ ҳавасманд карда мешаванд ки ин ҳунарманди наврас ҳокимҷон маҳмудов низ чандин борҳо соҳиби ифтихорномаву сипоснома гаштааст. хабарҳо аз хориҷи кишвар. хуруҷи навбатии беморӣ